Otu chochi ngo pun bongam payalin cho padan so lok so doin tab de mod so ngulam lok ta mod anyang ka padav jipa gem den so online ngulga golu sam magje bongam ngule reverend tanata gitara ho kemega ajin tulungam ei go padne so mod sam ngam nam de o ka padav jigam ga ngo so mod so ge Bible study sam ngo gamchiram gotiram have mav de so ge Bible ge pago sam gotes mudo o ho bari am mule chengam chens den have jakam anyogo ngo sam muluk chenam awlo gobu go tagadla o gotes mudla ho nule ngala go min ga tamin ga jatebe ho ke mule ra lekin go hubam tuj ka hal na e so si have ni lokam so log Bible study go tanam singo topical hisabe me go yene the holy Bible, the Word of God. Yisinga deribo Bible, punbo gomchir, hamule, so bere samume gotes mudo. Bible port to Jusibenga me, 2 Timothy ok 3:16 bebenga me, hogab deribo potange, punbog, bilina me, hojetingam tomsir nadav kataden. Nimur namam yolu bendev. Nyishi anamam beder nadav ho alab kata nil sum dav tomsir nadav alden mule 2 Timothy ge 3:16 ham mule kape babolo so mule kav ni lokam si punbog muge bilu name ke hepa jetingam tomsir ne kapa o ke nimur bongam yoluru ne kado nyiha bongam beder ne kado o ke alab ngulam katab tomsir ne khel ngulam so Bible se nguluk so Bible ngulam lekham budangule ho he ngulam bempla e ho samule kam ni lokam so tugu poisi haja kam ale hema so deribo potasi punbo ge mege oloke hima khiter hinam kitab ke helbempa oso kitab so ngule kam ni lokam ngule changle tah go kitab pe do ham ngule Likham chendo bol kolik pe bolo chomumle kiago ho kanit bolo chemnile kengo dod nala hamule kapado ho kel gotel samule so Bible ere so kavni lokam samo English porten pe in the Bible we find the answer to life's greatest question like where did we come from, why we are here or maybe on this earth, okay, where will we go? Hog muluk si chalo bare kam hamulam Bible gotam do. Also Bible samule kav ni lokam so kolik pebe chomumle kiado samule amu akab mal ni lokam Pentateuch khagdene Genesis ok naravla kitab ta ango history chamle te ni pa poetry tang pa hok prophetic chamle ken godo pa hamule kapad hokanit pe bolo mule chemile oloket ken pa ho chemle kanamule gospel hegdo te pigo history tag Pauline epistle chamle oloke te pipa hok general epistle ken pa hok mule revelation hedo ha akin ga tag do apply he mule so Bible bare kamule kapata yim helbem pel so tahnam tulo samula michego tahdabli pa. How do we know who is our God? Where do we know whom we believe? Hamule kavni singe bename hogu ngule chenden nguluk punbuam. Hoglo ke ngule chenden hiam ngule mujuden. Hamule so ke ngule kadvlipa. Samule kavni lokam punbo gam loke punbo gonam mule Bible ok kapata ji punbog apongam mu personality ngam mule Bible ok kapata ji ok punbog abiam mule Bible ok mule kapata ji punbog character magdan emikam mule Bible ok mule kapata ji o punbog muj hinjam God's mind and will am hamru mule Bible bolo kapata ji ok punbog bon yinamam mu God's actam mule Bible ok kapata ji punbog atoram mu hulungam mule Bible ok kapata ji ok punbog munam hengnamam muge totsam planam Bible ok mule kapata ok punbog lamtangam mule Bible ok kapadan la
Samuel kapela bem nyilokam punbo gaml khenam si doma nyilokam ngule gamkatel dodenepe hogab heb nyilokam ngule punbo ye ham chengram mug emikam chengram mug bon nyinam ham chengram mug atoram chengram mug abyam chengram mug munamam chengram mug gonam chengram mug mujam chengram mug nijmujam chengram ho mug gamlam la lamtangam mule chengram la Bible doma nyilokam hoga bengame Bible si punbo agam ye gomchir ye helnye bendo Bible si punbo gamchir lodangala si bengame the Bible is a product of divine inspiration and a record of relationship between God and humans. The Bible appears in the form of anthology, a compilation of a text of a variety of poems that are all linked by the belief that they collectively contain the Word of God. Samule kam Bible punboge oloke agamke hello da hamule ben la ho solo nyinga bing sumul bendo heb mala okay Bible singul gabe impallible helmule bendo Bible songule yiha ben khanam doma den la Bible perfect agam agan goja kam hel ben la ho Bible perfect la hamule kapa den la samgo god godel goram la ho kokebe uniqueness of Bible samule kai kam Bible si lusa loda pa nguluge Christian ni tuluga mujibo ni tulug so Bible dognam si lusa pan hegdene heb ni lokam so Bible sam ni akine hema sam ni chempilale go hepa heb ni lokam nyemeru hepa nyagangaru hepnala okay so Bible sam henbo tulu si chengla bonga hitu mapna pe hitu mapa heb ma melengam porale ha don bonga kam okay rongoman bonga kam raso Bible sam hepna he uniqueness ela okay so Bible sam ngule akin guda ho dotel place of geography ho dotel hepen hema ahuchere atatege asa nyoko dotel henmela hema bulu henam olo kanitu ke punbo bore kam hepnela punbo hogu nya kom abin hamengule hepnela gang sem lokam solo goda kajaramam benja kam ale solo mulug dagaso mulungam kitab yubini aname Bible sila hoke kitab yule aname Bible la he mulgab uniqueness la hoke so Bible si kolugas pako he suja kam sija mod so hara so si English bem nyokam relevance den la so Bible si hoke solo mule Bible sam kav ni lokam 3384 languages guagam nyinga translate mapla hagdane hebni lokam so Bible leg so ga yeg religious kitapam sidgo translation mama pan mala hema hog uniqueness mule so sid translation mapnala ho kelegbe mule so Bible se kolge nyur benbo nyur kanbo tulunga benamam hog yilum lenkunamam mule hara ka paden la helbempe bolo hongule translation bari samule michego ra gopa ngo gotes mudo mule otucho Hebrew ngam mule kapa ham Jewish ni tulunge tanat halbengdo Greek Old Testament am Septuagint halbengdo translation bari so o Latin Old Testament am ham balget hagdo o Aramaic Old Testament am targum o Aramaic Old Testament Christian ni tulugab shirai hagdo ba pesta hagdo o mule English so sam ngulu solo buden English bento ho solo ngule Nyishi kam bento ho ke sam ngule govnylo kam William Tyndale me 1494 o ke 1536 nangab English am translation macho pan mala ho ko ko ngule 1526 o first publication am English map ne translation bari kala halna ho ngule solo kamnylo kam so Bible si hokab kaja uniqueness and helbena hamule kapa solo Bible sam so Bible mulu sam translation makuname Old Testament New Testament enyen makuname 698 languages ko mapla hok New Testament aronga mutenema 1548 go mapla ok so portion teden anyogo nalin mename 1138 go
Hoga total ngule solo Bible sam translation ma kuname mujum kuname olo ke 3,384 languages ko solo go da mapla hamule muikam hoga Bible singul ga hati potlo da palhal nai hoke songule gangan so hat ko ju songol binido other books give you knowledge, other books give you information, other books make you educated, other books make you more intelligent, other books give you reasons, other books inspire you. But Bible makes you transformations. Bible gives you salvation. Bible gives you faith. And Bible has a life. Hey ngulgab difference la. Hogam ngule solo. Asa kita penulim information knowledge, educated, intelligent, reason. Haditayi. Heb mab ngulam transformation maramla, ngulam salvation jiramla, ngulam mujingam jiramla, lifeam jiramla. Hogam ngule so Bible si he ngulgab bari kahela. Hel gopel Bible si hogam ngulgab hati potan hamgo michego gotes medo. Why Bible is important for us or to us? Or maybe the whole Christian yitulu mujibogab. Number one, so the word of God is a creator. So Bible si me ateja punbonga khel Bible pubu golapa. Samo John ge 1 o katrin anga porten pe. Kol gada gatam puma dai ko agome donam agame he punbog agampa gomcherpa. Agome punbo lagab donum. Ho agome punboe. Kol goloke agome punbo lagab donum. Hog mulingam punbog agome punum. Punam hoge mug pumanam akam domanam. Without word of God, so xichinya doso. Hog akam pumanam don make. Doma kelbempa. Hogam mule Bible singul gebe creator. Ham mule bolo Bible potablo ka kapadla. Gami den songule kavni lokam. Bible say suga dodo. The word of God is a life. He suga kalbempa. Hamule kavni lokam. John 1:4 samoriti tenpe Ezekiel ve dospa. Si bengame ho agame sugam me ate dog sunum. Sog sug si nya kongam huto kakinam. Takato so si suga kalbempa. Songul Bible ngule solo Christian yitulu benam si Bible singul gab suga ke helbem ke hogum ngule solo lusa ngul nyinge asa kambendo ham kajngo kajen application blong mi chego go tajine ho ke hra gang ngule kavni lokam so Bible si ngulga ngulam yulin bo atore do ne kalbempa. The word of God has a saving power. Romans 1:16 bolong ngule kapadar ho ngulam so Bible si ngulam yulin bo atore si so lag so ngule dod ke hel ngule solo ka chend bido ar ngule hera chend chukka ho ke hera ngule utjun Bible ngule kavni lo kam ngulu gebe hutonge bangulu geb mure ngulu geb guide man bonge ngulam oloke lechichil kakin bonge hebeng dene sibengame Mimin sirge 119 ok 105 bolo bengame no gamle ngog lepyak mure ho he ngog lamtag hutonge hegdene so Bible si ngulu hog mulug yik kolongulam direction jin bonga guide man bonga hel ngulam Bible gotam deke ho ko ke Bible si ngulam mulungam tisri yad na kahel bempa word of God is a sweeter than honey. Tong molangam tibini yad na kalbem pangul mujido so Bible sampor likam mule hog mulung khumte do ka tisir do ham mule kapado hogov hara mumin sirge 119 o ka 103 bolo mule kavni lokam no gaml tulungam ngo dekain hudgo tisir do ngog agamlo he tong molangam tibini yaden takato he ngulgab sok tugu poisi sok gamlsi ngulgab tisir bonga kal gopa hoke the word of God is more sharper than two-edged sword sok tugu poisi sok Bible se yogi yor kadar mab hare bo hekek ngulam ham oloke goli gochel gokin pa ho hamru ngule Hebrew ge 4:12 bolo ngule ka pata ye ho gam ngule
sok Bible sam hengul gab heti pot ko yidla ham ngule chenti juka halai hoke the word of God is a rain or water that wet everything so tugu puisi hoglo ngule gotayin hudlo gotayin ho mule he aserbe emado so yichlin bongam kam nyeder nyingam kam hoke holu dedem muk tugu puye excher awlo hoda tajneke ho he ngulam blessing jitana kanama ngulam si gop nal hogo ngul tugu puye asar emadan la he ngulam nyodo jitnala halake hoke tugu puise hogo ngul important than have lokam basog Bible si hogo ngul important than heti pote have lokam so Bible si nguluga nisibem nyokam kenyeb jitneke hoke umeke helbempa hamul chendo Jeremiah 23:29 berbempa kenye ngule hagdene solo language banyo kam ngule martole hogde ilinga ator jakam jume do hok bolo ngule hogde lela ke hato sene hato bolo eli kam mulingam muchumi gum magdo he bible solo yidne ke helbempa hogab ngule bible ge heti potam ngule kapla hoke bible si ngulgabe heke kalbempa the word of God is a judge ngulgab heke kalbempa samgo revelation ge ngulga nyir potaga 20 okay 11 okay 12 songula kab ni lokam samgo porten pe kokiso ngo koy albo pulubo hun palu ao ho donbo akam kapanum mug aga hoge sichinya donge kele nukun ho ham lokta kapa kumanum hongo sikbo tulungam anyoge koige bulam mulungam mughun palu ao ho sorry aga ho dan adodunamam kapanum pota tulungam lekonum kokiso pota tasaak lekonum ho pota he sig potanga sikbo tulungam ho pota ho hogel hepel apnum ham bule hogneke ninum ham kal puhunum samule kavnyokam bible ngulam aloglo mulungam puhu tajukneke hel ngule bempa hegdene me heke kuke me jaje ke bempa ngule alkoram jitan ham ngulam bempa tajku ar ngule kapata ji hoke ngule eter anya so kavnyokam soge bible si eternal si nyujingam simabonge si kujum nagab do kitaje hogab bible bengame Luke 21:33 bengame doni pole la sichinya donge nitain hemabdi ngog agam nyuyingam niram heb kalam bisara bengame Matthew 5:18 bole bengame mugab to au gedange ho gedaget si do dedev ho hogmulunge peb ura ho donbo agam gomchir ahur chikam niram ho khepnam nituke lengma dedev ho gumulso English ebenam iota dot gokam niram ke helbempa hagdene sog Bible si mule dok majakam mule sokani kujakam so Bible si hara nervachitam go dotajin ke helmulam banking do hogbe mulgabe sog Bible si me eternal oloke kitab ke helbem pae ham mule tape babolo solo mule sog asasa religion kitabam ham mule kagdo Bhagavad Gita ngam Quranam asa kamule kagdo ho mule kai kam sog Bible si ngulga mulungam ngulga hibini anam go mule kapadake kajango uniquenessam got bala hog mule solo sog Bible sam nyinge heti pot go jimav hagdane important go jimav solo ngorob si baptism mujibo nyinge su solo ngule denominationam chere ham mule solo heti pot go yekune so Bible so ke ngule solo degi tukul yikumado muji kumado hikya tugu puyam go kumado ngulga atke experience am godo atge ngulga jiji muje mule gotem do hebji tata klo ngule solo ngulga ni tulunge mangulug muji bo ni tulunge ngule ai go solo dule pamene me do ngulug muji nge
hukum ado si jahoga ngulam peda hoda kalam ngul melenge olok tabto do hoka ngule melenge ya pya do hoga ngule sog Bible sam ngule solo tatba so bare kam hoga ngule Bible so ngulam so denomination nyir takar ben bonge o holu dedik chik chok bonge jila ji pa bonge hengulam hog melengam nitu leng demal hog ngule solo nga mujiwa jin tulungul meleng so Bible sam ngule solo mugab gadla hengab gadla ngule tagab gadla so Bible also the gitel ngule jila juka hog so the word of God is a creator, the word of God is a life, the word of God has a saving power, the word of God is a light or a guide, the word of God is a sweeter than honey, the word of God is more sharper than two-edged sword. The word of God is rain or water that wet everything. The word of God is a hammer and a fire. The word of God is a judge, and the word of God is eternal. Hog mule sosam mule study akin go menyo kam ai go mul mai sudo he mule mo do ma ko go samunol mulengam go pagenal hoso le so gera go se nale go dop nela hamule ka jaram amra godu jinyo kam goin ne pla hog mule solo Bible ge heti pot jasamule chenla juka ngolokta gotin go gine kitab asa ke nam knowledge okay nam education mai ne pe okay nam olok intelligent mai ne pe hemab nam transformation maramla nam salvation jiramla hemab so Bible se ngul melengam salvationam transformationam singulam jitu tainala hoga sog anyogo gonam samtan bo melengam payalincho melengam punbo mug agamam tagabl sunan atoram jignaka amen.